agathioma mukaigua kanitha mugima he mundu wa mukirikia mahoya igongona nä rä etä soni nä muici iya onokorwo nä rå cio mukanengere mukandå ra ngamä kä ra onokorwo nä rå cio må kå ri no ciarä må raihu ingä na cura no ndä må ririkane kä ndå mä aka kä ndå 2017 we nä guo umä rire 17 18 nä tene kendi gå tindanä ra tondå ndatindanä ra haha nä å ndå å cio gå tinda o hau he må ndå wanjokerie no korwo nä må ranyandä kä ra må kanjå ra kå rä ingä na video ä yo aya korä nä magatuonia å horo å cio nä gwa gå corerwo aguo må no wa CFF å kamenya å koria må ndå athomaga kwä ra rungu rwa maguta ma Harrison Ng'ang'a å kamenya rä å cio nä kwä karikaririo thä mbere ya kå hingå rä rwo kanitha Harrison nä etaga må ndå må cemanio agä kwä ra nä å rä nyonagä ra ngiri cigana na o wiki tondå nä franchise yake nä franchise nä ya gå ciara tå kanitha nä ya gå ciara tå biacara tå nini kå hingå rä ra andå twoski weri nä å rä nyonagä ra mbeca cigana ona nake må ra kå ngä hoteka ingä kwä ra å njethere ngiri 50 o wiki nä å rä cionaga 50 ti nyingä nä gå kuonia njä ra ya gwä ka atä ya gå tura mbeca ici ä yo gagä kwä ra maå ndå marä a å rä hunjagia marä a å tangä hunjia nä getha mbeca ikä ingä re na maå ndå matha no nginya å korwo wä na maå ndå ma kuonia andå ta å ramaiguä ra tha na no nginya wa kerä å korwo å gä thioma må no å korwo kwä na må ndå å rataå ra å kaiguä ka kanitha waku nä wa mwanya gå kä ra ici ingä kå rathio må no å gataå rwo kana ä yo no kä rä å ndå kä mwe gä a kå rehe andå mbia ndå kage macuka ma kwä benya andå maragoma maragä kunä kwo namo marä a må gwä coka må twarä kå na macoke macokio å coke ĩni thiomi nä cia kå haywo må tumia ũcio wa kå gå rwo wa gå kombora nä ndaheirwo rå gano rå rothe å rä a kwarä and rä u må gakä bangä rwo å gakä rwo no nginya woka na karå gano kamwe kega karä a tå kwamba gå twä famous ka noise marketing no nginya wambe å create rå gano rwa gå thiä matu-inä na gå coka rä u agå ikaria thä agakwä ra å kuga å rakuä te mathaa maigana ona rä u cio igä rä irwo mathaa 16 ngaro iakuä te maigana ngaro iakuä te maigana ona nä ndå mä irwo nä andå akuä te 16 Apostle må rä ithi akuä te 16 hours nä ndå mä irwo video nä ä ronekire ä rä a tå racaragia ira ngäaria ndeto mwatikaiga mukamenya nä ndeto ci public media arä a mwä ciragia ndäraria ndeto itaramenya nä ndiaragia ndeto matatå reheire gå kå koguo rä a mwoyaga ndeto må thiä ona inyuä må gacicaragia må gekaga caci rä mwe må gakora ciä kuo må to må tiendaga kwä nogia mwenda gå kahana nä ng'ania ugire we ndwenda kwä hang'ia å gä thiä gå cietha tiga ndweka nä yo ä no ĩni nä å yå ngai akä monia spare part ä no nä kä na nä yo ndä renda ä no video å rä a akuä te 16 hours nä ĩracaririo nä må ndå ä retwo atä rå ga nä kä tondå ä kä rä ndirahota kå mä rå gamia ke ndä mä cie na ihenya tio ndä renda ä rarega kå rå gama nä kä tiga ndweka ndä mä cävire kå ndå kå ngä tondå nä ngå mä bataire koguo no korwo ndä mä cävire thimå-inä ĩngĩ ndio ndenda må ruke yonere video ä gwake Safina TV ningä ndä kå mwä ra Safina nä kuo rä thimå kamä one ndigakorwo ndä mä kä igä ite cävä te å cio nä we Apostle må rä ithi na ndatå mä rwo na må ndå å ngä bandå nä hå ndärageria kå mä rå gamia tondå nä ndegire kå mä ikia kä rä a we kå ndå mä ire ta ndå mä ra rä ngä ndå mä cävire indo nyingä rwo na ndirona kä rä a harä a ndä mä ikirie na indo ingä ngå cävaga å må thä ndacicävanithia ndacitukania onake araria å horo wa kä tambo tige ndä må thikä rä rie å cio no ngoma araingata na mateke må Afrika no ngä mwä ra tindi akä hå ra rä era ngundi rä rwo nä angä marahenirio nä pastor mahå re ngoma na må tä wa icembe magä tinda makä hå ra tä ri
Agitinda kumera gonga kabisa mpaka shetani avunjike miguu. Agitinda makienja tĩri kũndũ makĩhũra mĩtĩ ya macembe makĩhũra tĩri. Mũafrika ona gwĩciria kũingĩrwo ndenda kũigia. Tondũ we Saitani no acomoketa mũndũ amũrĩe rũbaũ. Ambe thikĩrĩrie mũndũ ũyũ kuwa nĩ ndĩmwendete. Ujue Kenya tumetoka mbali. Lazima nikuitishe pesa ya kujenga Kamulu. Mimi siishi Kamulu. Mimi naishi Kamulu. Never. Mimi naishi Lavington. Kamulu tunajenga kanisa. Sema amen. Gaveni. Talking to somebody. Gaveni. Wagabu wanasema nonsense. Ni mimi nonsense. Nilikuwa naona kama Pastor proudly declares he lives in Lavington. Manicure lawns, quiet streets, diplomatic neighbors, rent that can fund a small business. But on the other hand, he is asking struggling believers in Kamulu to sacrifice for the Lord so he can build God a house. This is not faith. This is financial engineering wrapped in scripture. First, the arrogance is the business model. Bragging about living in Lavington to the same congregation you are fundraising from is not confidence. This is aspirational marketing, not ministry. In finance, we call this status signaling. That is, luxury is displayed to validate authority. If he was truly humble, you wouldn't know his address. Secondly, many churches spiritualize poverty. They claim your breakthrough is tied to your sacrifice. They create urgency. Members must fund the vision, while the pastor showcase lifestyle as a proof the formula works. Meanwhile, the church is funded by low-income earners. His lifestyle is funded by consistent offerings. 3, Kamulu is largely middle to lower income families, stretching to pay rent, school fees, and fuel. Yet, the wealth is transferred from Kamulu to Lavington. That is not a miracle. That is cash flow. Kenya religious culture deeply respects spiritual authority. Questioning a pastor feels like questioning God. But here is the uncomfortable truth. God does not need fundraising pressure. 5, bragging while begging. Imagine this. Bragging about your leafy estate address while requesting funds from the people commuting 2 hours in dusty matatus from Kamulu is not testimony. This is tone deaf at best and predatory at worst. 6, many followers interpret the pastor's wealth as a proof of divine favor, evidence that giving works. 7, let me conclude by saying faith is sacred, but money is mathematics. And the most dangerous thing in Kenya is not poverty. It's unquestioned authority with access to your wallet. Shida ni kuelewa. Huwezi elewa. Nĩguo kũhana andũ marute wĩra wa kũiya andũ tondũ wageria kwĩra andũ arĩa maraiywo na mati understandaga nĩ kũiywo maraiywo.